Assalamualaikum. Saya Azhar. Saya sekarang berada di Kuantan. Saya memang habis di Kuantan, bermula di Kuantan. Ini hari ke 14 ke kot. Hari ke 20, Jumaat ketiga. Semalam Jumaat ketiga masa bawa Grab. Bawa Maxim dan Grab. Ini Masjid Negeri. Padahal saya nak tunjuk apa idea untuk saya jalan Grab dan Maxim. Saya pakai dua handphone. Jadi dua-dua handphone ni jika salah satu handphone ni hang, saya memang ada masa-masa tu handphone hang, handphone murah je Android. Jadi yang ni mana Grab ni, Grab ini taksi untuk Maxim. Jadi kalau handphone yang untuk saya buat rakaman ni, biasanya saya pakai untuk Maxim lah. Tapi dia boleh klik je. Kalau katakanlah handphone yang ni hang, handphone ni dah klik je tu. Tapi dengan syarat tu lah, dia ada data di sini lah. Katakanlah handphone ni ambil sebagai hotspot, handphone ni ambil pakai wifi. Jadi kalau tu dia ada data di sini lah, ada SIM card di sini kalau boleh. Kan takut handphone tu hang ataupun terus off terus ataupun rosak ke macam mana. Jadi kita standby ada dua handphone. Dua-dua dah install, dua-dua ada Grab dan taksi. Jadi dua-dua boleh login serta-merta, tak payah apa benda sangat lah. Jadi memudahkan kerja kita kan. Jadi kalau handphone hang, satu pakai handphone satu je, alam-alam ada handphone tu guna je lah. Ada handphone lama Android, boleh install taksi. Taksi ni macam dia macam old school sikit lah dia punya application tu. Rupa pun nampak macam mula-mula zaman-zaman permulaan Android smartphone kan. Tapi Grab ni saya tak tahu handphone yang version 10 ke bawah dulu macam mana. Ni handphone ni version 10 lah, version 11. Sebab ke BSN, aplikasi online banking BSN ni memang saya kena pasang dia suruh upgrade ke Android 11. Jadi kita kalau tak ada handphone 11, kena beli barulah, semata-mata untuk handphone BSN. Jadi aplikasi Grab saya tak tahu sama ada dia sebenarnya boleh orang kata backward compatible. Adakah dia boleh install pada, setahu saya handphone rakaman ni, handphone yang merakam ni Android 10. Boleh install Grab, boleh jalan Grab. Dia cuma itulah, login melalui Google Gmail. Senang. Walaupun handphone kita tu dia tak ada minta hantar kod kepada handphone kita. Jadi leceh lah. Dia cuma asalkan kita boleh login dengan Gmail kita. Jadi kita boleh tukar handphone. Tiba-tiba handphone yang satu ni hang, ataupun kong ke ada problem sangat yang kita tak boleh nak guna. Jadi kita login ke Grab pada handphone yang standby tu. Jadi itulah, untuk pemandu e-hailing memang kena itulah, strategi kan, strategi for survival. Belilah dua handphone, install dua-dua Grab dan Maxim. Dua-dua boleh login, standby saja. Standby satu handphone. Yalah, kalau habitnya pakai satu handphone cukup lah. Tapi susah sikit nak bersilih ganti sebab Grab kita kena, kalau kita online kita kena klik. Kalau kita tak klik, nanti kan kita auto accept kan, kita tak sedar. Kan dah kena block, kena ban di Grab. Sebab kita kita online tapi kita tak ambil tahu. Kalau Maxim tak apa, kalau kita tak buat apa-apa, dia itulah, dia
tak auto accept. Tapi cuma dia hantar warning lah. Kalau Bolt dia tak kisah. Selagi mana kita online, dia tu lah, dia akan hantar offer lah. Kalau offer tu kita ignore, buat tak tahu, tak klik apa-apa, tak decline pun, kita stay lagi online. Jadi kita tak tahu lah, kalau kita nak buat apa 3 jenis dalam satu masa, yang Grab ni kena jaga, kena tengok selalu kalau kita online. Okey, siap.